بنر جمیل بایق قد نایشه پاوتوس فرماندار که رومایی بو او مروه که گرینگ یک قرالی بو لی پاش هول دا که دربه که ارگانیزه بکه بسر نکب او تیک شو او هاد گرتن بسیداردان هاد محکوم کرن لگور عادت رومایی بی کورن اعدام کرن جی کسی میرو پسمیران را شانسک ده داین مافیوان او بو که او بخود داویه لجیانا خو بینن جی پاوتوس رجی او مافات داین او خست اوده کیو خنجرک لکیلکاوی دانین دی و باب و جن و خزم و حوالی روی لبر دری لبنداوی بون که پاوتوس جیانا خو بداوی بکیو و مرنه که برومت بجیرن لیتنه دنگین لنگ پاوتوس دهاتن بیستن قد جسارت تا که او خو بکوشه تو نبو همه مالبات آویجی شرم دکر جه پاوتوس بیتر مالبات آوی هم شرما ایخانت و هم جی شرما تیکشون دکشاند د داویه دا هفجین آوی نکاری جی شرما خور را گره بیی که تشتکی جی کسی را ببیشه دری وکرو کت هندر خنجر لسر ماسه گرتو لزکی خوادا کراسی ویه سپی دناو خوینه دا ما خنجر در خستو دا میره خواه و گود بنه را پاوتوس اوقات نایشه ام ببویرین وصرا روبرونه یم بنکت و خواهین و ام جوان را دبیجن بنیرن قد نایشه جمیل بایق یک جوا دامزرینلرین پککیه یک جا حوالی پیشیل اوجالانه هر تم ناوکی گرنگه بو پککی لی پشتی سال 1909 نهان گاف بگاف پککی گرد بین کنترولا خواه PKK li Bakurê Kurdistanê têk çû. Ciyayên Kurdistanê dibin destê dewleta Tirk daman. PKK di şerrê ku sala 1984 da dest pêkirî têk çû bidawî bû. PKK'yî yek bi yek ji ciyayên Bakurê Kurdistanê hatin derîxistin. Êdî dev ji koçgirî, Behra Reş, ciyayên Amanos û ciyayên Torosê berden, êdî li botan Jilemêrg û Garzanê jî gerîla nemaye. PKK li Bakur têk çû. Berpirsiyarê vê têkçûnê Cemîl Bayik û fermandarê şer Mirat Qarayîlanin. Türkiye PKK ji Bakur derxist. Li ser sînorê Başûrê Kurdistanê jî PKK herêmên ku ji salên 1980 ve dibin kontrola wan dabûn hemû radestî Tirkan kir. Mînak PKK li Lolanê ku Saddam jî nikarîbû bikeve têkçû. Geliyê Lolanê ku sihû 2 sal dibin kontrola Cemîl Bayik û partiya wî dabû niha dibin kontrola dewleta Tirk de ye. Cemîl Bayik li Lolanê binket. Her wiha Cemîl Bayik û partiya wî ji sala 1988 geliyê Zapê kontrol dikir. Cemîl Bayik di sala 1997 da li Zapê di nava PKK da dest bi tevgera paqijiyê kir û bi dehan kesên wekî Dîlber û Binefş înfaz kirin. Niha Cemîl Bayik nikare bikeve Zapê. Li Zapê ha derxistin. Cemîl Bayik di sala 1990 da li heftanînê Kongreya Çeremîn û di sala 1995 da jî Kongreya Pêncemîn pêk anî. Niha şikeptên ku li heftanînê Kongre lê dihat li darxistin di destê dewleta Tirk de ye. Cemîl Bayik û partiya wî li heftanînê jî hatin derxistin. Cemîl Bayik dema ku hevserokê kecekê bû bi te'lîmata wî ciwanên Kurd ên bi navê şerrê xendekan bi zanebûn ku ew ê bên kuştin mehkûmî mirinê hatin kirin. 11 bajêr hatin wêran kirin. Ciwanên birîndar li jêrzemînan hatin şewitandin. Cemîl Bayik û besê Hozat gotin eger hûn ji bajêran derkevin ew teslîm bûne. Hiştin ku ew ciwan rojên xwe yên mirinê bijmêrin. Hem stratejiya PKK ya şerrê gelê demdirêj û şerrê gerîla û hem jî stratejiya parastina rewa têkçû ye. Ew ne carekê lê 2 caran têkçû. PKK ev 45 salin heman têkçûn li ser gelê Kurd faz dike. Awan dizanî ku wê ew ciwan hemû bên kuştin. Lê dîsa jî berê wan didan dijminê dirinde. Ev ne tenê têkçûn e, heman dem de jî xiyanet e. Li gel vê jî Cemîl Bayik şerm û eyb nake. Hin jî hewl dide jiyana xwe dirêj bike. Di vê rewşê de jî radibe û dibêje PKK xayîn e, Barzanî xayîn û ajan e. Bibore Cemîl Bayik, tu hem têkçûyî û hem jî di nava xiyaneta xwe da digebizî. Te di jiyana xwe da yek çalakî nedîtiye. Te guleyek jî li çiyayên Kurdistanê neteqandiye. We bi dehan ciwanên Kurd ên wek Mehmet Şener, Faruk Bozkurtê ku bi kod navê Nasir, Filiz Yerlikaya ku bi kod navê wê Gulan, fîşek berda serê wan ew xendiqandin û kuştin. Zarokên Kurd bi salan kursî û klozeta tuwaleta te li ser pişta xwe li pey te digerînin.
جمیل بایق نها 68 سالیه او نزدیک 7 سالیه بویه او قصخوینا جوان کرد به دست تا زحا بویه لو ماجی تو بنکتی هنجی عمل بنده نه که جمیل بایق خنجر بگیره لخوا بخه لی او هنجی جیانا مروان ددزو حول دده تمنی خود ریج بکه تکشونا جمیل بایق آل باکور تیره ناکه و جاره جی دخوازه به دزینا جیانا جوانان کل گاره و زاپه خسنا نابا چند تونیران ده جیانا خواه لسر خوینا وان دریج بکه جمیل بایق و جاره جبو بردوامیا جهو درفتین اوله یم که ایران لسلیمانی دانوی هفسار دایه دست دولتا ایرانی حجر شعبی لشنگال و کرکوک جوان کرد دبن آلا عراق دا بریخستن دکه جوان کرد دبن فرمانداریا ایران را تبگیر دکه جمیل بایق جبو تمن خود ریج بکه دشمناتیا کردان دکه دما حولیر دبینه تکشونا وی ته بیراویو هشین وی لسری وی دچین جبو وی دستکفتا زیرین آب کردان حولیر دیگ ببه لگل دشمن کردان تبدگره جوان کرد دکه لشکر عربان جمیل بایق 7 سالی حتی قرقا خواه دنابا خیانت دا ختمیه و جاره جبو تمن خود ریج بکه ایریشا لسر کردان جخورا وکی اگد بینه قد شرم جناکه داخویانی ددو دبیجه اما ایریشی پدکی بکن جمیل بایق تو فرمانداره کی تکشویی تو فرمانداره کی کو جبو کو تو تکشونا خواه ببشری پاش روژا کردان پیشکشی عراق ایران و شامه دکی ایدی بسه نه تو حتی قرقا خود نوا خیانت دا فطسی گلو امچه بکن که اف طاریات و پارتیات لسر کردان سپاندی راوستینن ما ام رابن خنجر بگرنو لخواب بخنو جتر را بیجن بنر جمیل بایق قد نایشه